Alright. Ito na ulit ang second game ng kabilang team. Pang-apat na games na. Right. Ayan ang mga player. Number 7, number 9. Si number 9 pa rin, Francisco. Number 9, Calvario. Number 8, si Marquita. Number 19. Sino ba yun? Ayan. Miss ng... Miss... Ayun, pasok. Pasok ang miss ball. Alright, inbounding the ball number 7. Number 7 to number... Ayun, wala palang number yon. Black shirt. Si Blackman na lang. Ayun, pasok. First score ng number 7. Right. Ando ng bola. Nagdi-dribble. Si number 19. Mitopor. Ano ba yan? Number 19. So, white shirt. Right. White shirt. Yun o. Pasok. Right. Number 7. Dribbling the ball. Number 7. O yun. Number 9. Wala. Si Francisco. Yan. Ayun na. Si Utoy. White shirt. Wala. Red jersey. Ayan. Ka-Utoy. Ayun o. Pasok Ka-Utoy. Ayan na. Number 9. Si Francisco. Binigay kay Calvario. Number 9 Calvario. Pasok. Alright. Stripe man. To number 19. Number 19 tumatakbo. Number 19 pinasa sa black red jersey. Ayun. Number 21. Wala. Nakuha ng number 7. Number 7. Alright. Ayun na. Number 9. Nakuha ng number 9. Right. Binigay kay number 7. Wala. Oh, wala. Right. Red jersey. Nagdi-dribble ng bola. Dribbling the ball. Right. Stripe man. Trying for 3. Wala. Number 9. Nakuha ni number 9 si Francisco. Binigay sa number 7. Number 7. Ayun na. Nagdadala ng bola. Number 7. Sa loob, wala. Nakuha ni Mr. Oiram, one hand shot, wala. Number 9, Francisco, yes sir, pasok. Ay, ayun na, ang bola, number 19. Ando ang bola sa number 19, wala. Nakuha number 21. Oh, it's a foul violation. Right, red jersey to stripe man for 3, wala. Alright, nakuha na number 19. 19 to stripe man to number 21. Stripe man to number 21. Yes sir, pasok. 21 score. Calvario, number 9. Si Calvario. Alright, Calvario. Uy, wala. Nakuha ni Utoy. White jersey, Utoy. Ayun na si white jersey, si Utoy. Ayun na nag-drive. Wala. Nakuha ng number 7. Number 7. Si long hair. Number 9, Francisco. 2. Wala. Right. Number 7. Yes. Pasok. Ang kanyang tira. Number 19. Oh, shit. Number 19. Right. Ayun. Richard. Number 7. Nag-dribble ng bola. Number 7. Ayun. Nag-agawa na ng bola. Ayun na. Ayun na, si Utoy. Nakuha ni number 7. Ayun na, si Blackman. Blackman. Wala. Nakuha ng number 19. Ayun, lost ball. Turnover. Inbounding si all black. Blackman. Pero maputi siya. Black lang yung kanyang uniform. Number 7. Right, number 7 to number 9, Francisco to... Oh, Mr. Oiram, di nakuha ang pasa. Okay, 19 binigay sa stripe man. Inagis kay number 21. Wala. Si Ka-Utoy. Ayun o. Malupit si Utoy. White shirt, Utoy. Number 7. Yan, number 7. Binigay kay Calvario. Wala. Number 9, Francisco. Stripe man. Dribbling the ball. Stripe man for 3. Wala.
Ayan, number 19. Jump shot. Wala pa rin. Nakuha na number 7. Ayun na, number 7. Nagdi-dribble ng bola si number 7. Alright, number 7. Ayun. Pasok. Okay, ayun na, bola kay Kautoy. White shirt, Kautoy. Binigay kay Stripe Man. Stripe Man sa ilalim to number 19. Back to, ayun. Lost ball. Right. Inbounding number 19 to Stripe Man. Trying for 3. Wala. Nakuha ni Blackman. Blackman na maputi. Ayan na. Si Blackman na maputi. Blackman. Layup. Yes, sir. Meow, meow. 19. Fast break 2. Stripe Man. Trying for 3. Wala. Si Kautoy. Wala. Ayan. Si Blackman. Nakuha. Blackman. Alright. Number 9. Si Francisco, wala. Number 19. Nagdi-dribble ng bola. Number 19. Ayun ang number 19. Binigay kay, o yun, Stripe Man for 3. Yo! Pasok. Right. Ano? Hal-hal? Number 7. Dribbling the ball. Number 7. 7-11. Number 7-11. Alright. Ayun na. Mr. Oiram! Yun o! Pasok! Uy! Thank you! Yan na. Uy! Pass break kay Kautoy! Ayun na! Red shirt! Wala! Number 21! Pasok! Ang number 21! Pasok na. Okay, si Blackman na maputi. Nagdi-dribble. Ito na ang bola. Number 7. Muhammad! Wala! Turnover. Alright, Stripe Man dribbling the ball. Stripe Man. Alright, ayun na, number 18. O yun, pasok. All scored out. Right, number 7. Yun, sala na. Muhammad, number 7 to Calvario. Ayan na, number 7. Binigay kay Calvario. Wala. Francisco. Paul daw. Right, labas ang bola. Si Blackman na maputi. To Mr. Oiram, nag-tres. Wala. Alright. Pass break. Ayun na ang bola. Si Utoy. Si Kautoy. White shirt. Ayun. Harap-harapan, Mr. Oiram. Tinira ni Utoy. Right, inbounding the ball. Mr. Oiram, number 8. Calvario, number 9. Dribbling the ball. Binigay sa number 9. Ayun! Pasok, 9-9. Pass break, ayun na yung bola. Oh! Right. Red jersey 2. Stripe Man trying for 3. Wala. Number 7. Nagdi-dribble, binigay kay Calvario. Uy, wala. Nakuha ng number 18. Number 18. Ayun na, number 18. Stripe Man, trying for 3. Yun, pasok. 3 na 3. Doble 3. Right, ayun na. Si Calvario, number 9. Pumasok sa loob. Calvario, wala. Stripe Man, nakuha. Binigay kay red jersey. Alright. Number 18, jump shot. Wala. Nakuha ng number 7. Ayun na, number 7 to number 9. Si Francisco nagdadala ng bola sa ilalim. Binigay kay. Nakuha ni red jersey. Binigay kay Stripe Man. Stripe Man dribbling the ball. Binigay. Yun. Otoy. Pasok. Mr. Oiram to Blackman na maputi. Ayan na. Birahibay kung batibay. Ayun na. Si Francisco, number 9. Ayun. Natapalan. Oh. Right, back to the ball game. Red jersey and bonding. Stripe Man trying for 3. Wala. Number 9, Calvario. Nakuha yung bola ni Calvario. Ayun, binigay kay Francisco. Francisco tatad. Yun, tinadtad. Out. Pasok. Si Utoy. White shirt. Binigay sa number 18. Jump shot.
Wala. Ayun, number 9. Si Francisco. Ayun na, si number 9. Wala. Uy! Right, nandun na kay Kauto yung bola. White shirt. Ayan na, si Stripe Man. Layup. Uy! Easy layup. Right, number 7. Dribbling the ball, number 7. Number 9, wala. Mr. Oiram, wala. Ayun, si number 9, Francisco. Ayun na, nagis ang bola. Number 21, nandun ang bola. Oh, ayos. Umikot-ikot pa. Ikot-ikot. Parang si Sarah. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot-ikot lang. Mr. Oiram. Wala. Number 21, nakuha. Binigay sa number 18. Number 18, nag-drive. Yes, sir! Pasok. Ayan na, ang bola. Pass break to Calvario. Calvario. Nag-layup. Wala. Nakuha ng red jersey. Si Redman. Redman to Strapman. To Redman. Wala. Redman. Wala. Strapman. 18. Redman. White man. Wala talaga. Ayan na. Number 9. You know. Nakuha ni Calvario. Number 9 to number 8. Mr. Oiram. Wala. Kay Oiram ulit. You know. Na-shoot din. Ayan na. Pass break to Stripe Man. Right. For 3. Yes, sir. 3 point. 3 na 3. Double 3. Black man na maputi. Nagdi-dribble ng bola. Binigay kay Mr. Oiram. Wala. Mr. Oiram to number 9. Wala. Uy. Nakuha ni Redman. Binigay kay White Man. Si White Man to Stripe Man. White Man. Wala man. Yan. Black Man to number 9 to Calvario. Calvario. Number 9 to number 9. Ayun, no? Pasok. 8-4 daw ang score. 14, 18. Ayun. Hinagis. 4-3. Wala. Number 9. Nakuha ni Francisco Tatad. Francisco to Mr. Oiram. Woo! Mr. Oiram. May pizza pa dyan, bay? May pizza pa. Kain mo na. Ayun na. Ando na palang bola. Wala pa rin. White. Ayun. Red man to white man to black man. Alright, ayun na. Bando ng bola kay Stripe Man. Nakuha ang bola ni Stripe Man. 3 point. O yun o. 0-4. 0-4 na ang score. Lamang yung, 0. Lamang dun sa 4. Right, inbounding the ball. Calvario to Mr. Oiram. Naunsa man kabay. Redman, ayun na, nag-lay up, row. Oh, tapos na. Alright. Ayan guys, tapos na yung paapat na game na yun. Naka-apat na sila. Pero malabo ang video natin dito. So ayan guys, makikita nyo yan, marami silang player. Kaya pahinga yung kabilang team. May papasok na isang team. Palima na yan. Alright, ayun guys, tapos na. 4 na game na.